E toi whaafelo I atu tala fola Radio Samoa o si mai le whaafonga tala o le asonga fua. Na tāpunia whaatopetope le asona nafi le malai wa le Kapiti Coast o na oni whainga tau whaamtau na ngia I lunga le Facebook a waulia nafi na o nei reporti leo leo ma whai ai loa le whai unga le malai wa alele e tāpunia mo le saunga le mu. A o wha ngā solo su e ngā leo leo le aso e loa I se tala I le toe tala o le malai wa alele. Ripotia mai le whaalongo ino se la au malosi na whaapai le afiafia na nafi I Manurewa, tu whaatasia tala o tai au nei o lo wha ngā solopea so e ngā leo leo, ma e leise isi na whaamanu alia po ua mōlia foi. O lea la au malosi na whaapā na whaalongo ina I Christmas Road, ma ua talo sanga mai ei ma leo leo I ni se sila fia ni whaamtalanga e fe so o tai atu I le ofisa. Ua whaamaonia siake le COVID se tasi o tangata whai ngā luenga I lunga o le waalele ale kamupani le New Zealand. Lea tangata whai ngā luenga na taunu o mai ai le atunu I se whainga malanga mai Amerika I le wai asu tāluai, ma I whaamaoninga mai le soifua māloloina o lea na whaamaonia I totonu o le fāsfulu valu I tūlā. Whaamaonia o na siaki o loo whaanofo se tasi o no fuanga māsani, o loo whaanofo se tangata whai ngā luenga ale kamupani, ma o lea ua awina atu nei se tasi o no fuanga o loo whaanofo se tangata mai fafo I Aukilani. E leo iei a unga ma uatangi ai, o lea whaatoa maua I le siama. O loo mawalalo le tūlanga o no la matia o le soifua tangata lautelo le atunuu, ma e negative uma fo siaki o isi tangata whai ngā luenga na ngā lurue whaatasi ma le ua whaamaonia. Ua malilia New Zealand ma le atu kuki e whaia sa la ua whewa inga sa o loto e au noa ma le whaanofo e sea. O le whai unga le masino mati lua fe luas fultasi, le ufuafua e alo I aile nei sa o lo tonga. Sau nol ta mai tai palamia Jacinda Ardern, ai ele I tatalaina le sa o lo tonga le vau atunu e lua, o le a mata I pāsese mai le atu kuki taunu mai tutonu o New Zealand. O le atu kuki wa lewa na whaatalitali mai se ioenga mai New Zealand, ma ua whaafitai ai le palamia Mark Brown le nei maalienga. A whai e taunu o le sa o lo tonga mo tangata atu kuki taunu mai New Zealand, o ulua I pāsese nei o le ataunu mai le atunuu e au noa ma se whaanofo e sea, tālu mai, ona iai tapu I fe malanga inga whaavao malo I le vau New Zealand mātunu I fafo. E se mai le atu kuki o le whai unga fo e le vai aso le ana taunu ai le ulua I whainga malanga mai New Zealand I Queenslandi I Ausitalia, tālu mai ona tapu I le tele o Masina. Ai I se talalata mai whaatala noanga o le whewa I sa o loto e au noa ma le whaanofo e sea I le vau New Zealand ma Ausitalia. E le o mai loa po o a whea, pau whaamaoninga mea Jacinda, o loo whaia pia iai whaatala noanga I le nei mata upu. E lima o ngā amata le Discoveries Educare, ua tāpunia ona o le le ausia o aia inga mai le matanga luenga wa onga. Whaamaoninga ma le matanga luenga wa onga amata le Discoveries Educare I Te Aratu, Highland Park, Kelston, Marata Street, ua tāpunia ona o le whaamalia ino o laisene, ma le taimi whaatulanga ina na tuu ina atu iai. O le isi tasi la lai Colma Road, ua whaalea o ngā ina ona o lea ua tāpunia. Reporti fallinga mai e le o le taimi mua le nei ua tāpunia whaamalo si ai le matanga luenga wa onga a mata I lalo whaamalo le Discoveries. Le ana tāpunia fo I le isi lima I le masino I ulai o le tausanga nei e tu sama reporti le staff. Ta ua mai e fo I le News Hub le whaate ia ma le fia I le toa telo mātua e iaia la tau whanau I nei a onga a mata ona e na o le tolu aso na whaato ai loai ma tau ma whai ei loe sa I le isi a onga le whanau. Ma ue talafo I lunga le website a le Discoveries I le taimi na tuu whaatasi ei talo tai au e na o le lalai papakura lea o loo iai ma I reporti mai le matanga luenga e na o le paufo I lea o le lala o lo umia le laisene. E whawhai te onga whaasanga le Discoveries Educare na whao atu le matanga luenga wa onga le tausanga le nei, ma o nei whai te onga e au fiai, upu so ona lafo I whanau, le ia o a onga, uti whai a onga, ma le whaamanu a leo tino whaapea langona o whanau iti. Tala muli o le tai au, reportia mai fo ile umia se tasi o se la au malosi, I se tasi o papu I Aukilani I le whai unga o le vai aso. Paulas wharaile na ave esea mai e se la au malosi ma molia mai ei lea tangata mai Sale Street. O le o tau fia wa molia I molianga o le umia wha solitu la fono la au malosi. Ma o le mele le iai le ieni pulufana na wha papa pe wha manu alia se isi. O le whai unga o le vai aso na tuatu, lea fo ina molia I se tasi alii ina ua ia wha pa se la au malosi ma whaaleanga ina I se tasi o papu I Aukilani lava. Tala nala Radio Samoa le nei tai au manuia le amtanga o le vai aso.